هذه قناة كونغولية. Et c'était mieux qu'il célèbre à distance. En tout cas, félicitations aux Algériens. Il n'a pas été le seul à célébrer. Hein. Il y a Adil Boulbina, le buteur, lui-même qui a célébré de façon spéciale, un peu provocatrice. Il a fait un coucou à notre grand supporter de la RDC qui était toujours comme ça. Hein. اسمع. Il faisait la statue dans le stade. عمورها نورمال ديروها. ويضحكوا خاوتي واضعينها في اطارها الطبيعي، لاعب يمازح مشجع، والسلام عليكم. Déjà il va et il se présente. Hein. Oui, regardez devant qui il célébrait. Voilà, voilà. Aïe, 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 ça fait mal quand ça provoque. Hein. Algérie, Congo, c'est toujours comme ça. Et justement après. ها وقال لك الجزائر والكونغو دائما هكذا، يحبوا النديه، يحبوا يقصروا بعضهم، يحبوا خاوه. شوف لي كونغوليا خاوتي قسما بالله غير من افضل الشعوب الافريقيه، يحبوا الجزائريين بزاف وحنا نحبوهم بزاف. وسقسيو الجماعه المغتربين في فرنسا، الكونغوليين دائما اصدقاء للجزائريين، يحبوا ذيك النديه بيناتهم. البارح ما رقدتش وانا نتفرج في الفيديوهات، والله العظيم المورال يطلع لك. لي كونغولي سكر خاوتي، ولكن العيشه يا لطيف يا رسول الله. La défaite, la statue de Lumumba, elle s'écroule cette statue. Elle est à terre. حتى لي فوتو اللي خدموهم بالفوتوشوب حطوهم. Ça fait mal. Ça va chauffer sur les réseaux sociaux et ويضحكوا ونورمال ماخذينها في مجراها الطبيعي.